Hello Angeya mamaro biashara kan kiwan LUO TV lokom chat ke wilti mabe kam dini kona man matio yam district iyo metero igulu sitika berma kan matiko malame Uganda la George pawan LUO television pat Robert Larubi berkalokelo chat wil ko telemagati kam dini ikompare magen kino ilokom biashara me chat bor LUO magiworo iguriman en keli report matut ki kam dini man kona matie aditi ko malome Uganda. Wet smeriyo itemo takakaini yokoti mapo likin lubiachara magiti kam dini town council man kona kam dini kama wilti e roma malo. Karibet kita no peo ke benti mapo likom guir magen kwa yene ket mawon komel sachel me kam dini township Moses Omara o wajikwede. Bridge meka roma no an gina manene ye pian kara dongo nywala anda da no bridge ye. Ene kita na winyo kere kita la jobe ko bokera noni kare mere tida do kara meno cha mor kero kwalo akamengole kano kana take mon wana kwa gamende meketo input gi yewe katwere ginanda ko boni na yeno anatam ni miero tim ana wo wora be otu yo ruwa ne na pakwa bridge kera tene na gupo me pia mol pakwa kede na mol karoma noni apoka tie pien karoma kaini neno gupo me pino ngwecho kede kadon gino kena mo gudu pino pedo duoge witela wordo ngatwal pedo duogo kan eno miyo achigi ni wano bedo kede toka me por yo kacha kadon ta por impe nuwa kide scrap to ha wordo kona ko jo ducha menu do ndi yo taha taman no kere kwacha bod gamende tieni kano twerga yara karoma bridge bedo bala me pa kwacho no at least no kong do saving kwa jo pien kaini neno me pa kwacha kainde donye ye no gada me to ker kucha don ata me mio to ha mo gudu petwero bedo kede kero. Wonkom LC adek mekam dini town council ogwang sam alunyu owane pergi maditi kom ding pagudi kidong bendan mapol magiti town council man mero kiding pawipe mekaroma matikelo awano mapol megudi ikabir mameki. Kaida kana wanti chu yene is a convergent point ame yo decadon tiorwateye yo ame ya Mombasa warna Khartoum even beyond kaya yo ame ya South Africa bino Kampala bino Kigali bino Kampala e can be joining can so mi can bedo kana me very busy as you can see accident rate can timala attack because of reason ame akobini one acharo we have been voicing our concern to concern officers. Ni me achel mironeni yo modu you made decongesting this town. You are know what decongesting in this town. We have a complex plan, physical planning development of this town. Tia dita bear to but it is almost a lapsing. I'm implementing just 10%, not even 10%. Leagi madit board government ma Uganda ayeti ni kimet li me yupo kabirman kenene ke duogo wel dan mati area man dog ping wekpo kel permadit ikom kabirman kache o ikona kamdini jimi waimu yeme kich na nasi gweno gwana bula chapat kimuchomo pe ikeng neno Dano makaro alipiru wario magiti ake district mekole kiriandongo oyam lira kideon kaberi mokene wengirion kilar kaberi man matimo biachara idicheng jui nino duju. Pilo ange mo chuin iwan LUO television pat Robert Larubi.